uyu mugoroba turihanganisha umuryango wa Bishop cyane. In this evening we comfort the family of Bishop. Mu masaha make yashize babuze umubyeyi wabo. A few hours ago they lost someone. No kuvuga ngo ni uncle wa Bishop uwo papa we akurikira. He's an uncle to Bishop. Babyeyi bacu muri uyu mwanya duhagaze hano. Our parents, turabihanganishije cyane. we comfort you. Mukomere. Stay strong. Turabizi aya mezi ntabwo yari yoroshe mu muryango wanyu. We surely know that it wasn't easy within these few months. Ariko kandi turabizi kuko Imana iri mu muryango wanyu. But we surely know that God is there in your family. Nubwo byose byabaye ntabwo Imana yavuye mu muryango Though it wanyu. happened, God was still there. Turabahamya. We're just turi kumwe namwe with you, umuryango wose, with your family. Mukomere mwihangane. Our condolences and heartfelt. Imana ibamugisha kubwo kutwihanganisha. Thank you for standing with us. God bless you for being with us. Ariko turakomeye. And we are also comforted. Umubyeyi wacu wagiye afite mu myaka hafi 90 ho. Our parent who passed on was about 90 years. Kandi araruhutse. And he's into rest. Noneho turi n'abakristo. And in fact we are Christians. Abakristo buriye bafite uburyo bahumurika. They have their own way turahumuritse rwose of coping with grief. Turanakomeye cyane. And we are strong. Nawe twarababariwe, yewe 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 nawe Tewe nawe yo, tewe nawe twarababariwe, tewe nawe twarababariwe, tewe nawe twarababariwe, tewe nawe twarababariwe, mimi na wewe tumesamehewa, haleluya. Mimi na wewe tumesamehewa, ukuririmba zacu izoishize, imibabaro yacu iyo ikoreye, ariko twebweho bategereje yuko yakubiswe n'Imana Data, kandi yazize ibyaha byacu, yakubiswe n'Imana Data, yakubiswe n'Imana Data, kandi we yazize ibyaha byacu, yakubiswe n'Imana Data, haleluya, kandi yazize ibyaha byacu, ukuririmba zacu izoishizeho, imibabaro yacu iyo ikoreye, ariko twebweho bategereje yuko yakubiswe n'Imana Data, kandi yazize ibyaha byacu, yakubiswe n'Imana Data, yakubiswe n'Imana Data, kandi we yazize ibyaha byacu, yakubiswe n'Imana Data, we yakubiswe n'Imana Data, hayiwe yazize ibyaha byacu, yakubiswe n'Imana Data, we yakubiswe n'Imana Data, Imana we yazize ibyaha byacu, yakubiswe n'Imana Data, yakubiswe n'Imana Data, kandi yazize ibyaha byacu, abababaye bose genda ubabwire Yesu, abari mu ntambara cyangwa abageragezwa, birirwa mu misozi uhigura nziza, yuko Yesu ashobora kubakiza, yuko Yesu ashobora kubakiza, yuko Yesu ashobora kubakiza, Yesu ashoboye byose, yuko Yesu ashobora kubakiza, abababaye bose genda ubabwire Yesu, abari mu ntambara cyangwa abageragezwa, birirwa mu
yuko Yesu ashobora kubakiza, yuko Yesu ashobora kubakiza, yuko Yesu ashobora kubakiza, yuko Yesu ashobora kubakiza. Yesu kumusaraba yadupfiri yaduhuje n'Imana iyo we amyenda hera we jewe nawe twarababariwe jewe nawe ai jewe nawe gira mugenzi wawe jewe nawe twarababariwe jewe nawe aiwe nitugera kwa data aho yaduteguriye tuzanezerwa cyane tubonye uwaducunguye ntabwo ntambara bizongera kubaho tuzayibazunga wacu Yesu tuvuge twese shimwa mukiza tuzahimaza umwami wacu we tuzahimaza umwami wacu Yesu tuvuge twese shimwa mukiza tuzahimaza umwami wacu we tuzahimaza umwami wacu Yesu tuvuge twese shimwa mukiza nitugera kwa data aho yaduteguriye tuzanezerwa cyane tubonye uwaducunguye ntabwo ntambara bizongera kubaho tuzahimaza umwami wacu Yesu tuvuge twese shimwa mukiza tuzahimaza umwami wacu we tuzahimaza umwami wacu Yesu tuvuge twese shimwa mukiza